الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Buat Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Allah Subhanahu wa taala. Summa gua ini kita ini kepentingan sa agama Islam. Per Allah Subhanahu wa taala tagna ayatnya, tagna Al-Quran. Kene pinne Alif Lam Mim Dzalikal Kitab wala raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini doten bi me manusia sesine magkahagad si ilmul ghaib, ilmu ga'te kita wede samia anus kinahagad wede. Ini ilmu mangga kita hing madagna amban ilmu. Teten histori amban kahalan sa dalam kubur ini dalam barza samian ubus sampai Allah Subhanahu wa taala duk me malaikat dan duk narka duk surga samian subay kahagat tibi sababan amban pagkahagat tibi sayen malaikat Allah Subhanahu wa taala hingga tibi subay kahagat tibi ni malaikat duk Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih dan nesana enggak kita tibi sabi kahagat tibi Allah Subhanahu wa taala dan bawa Tuhan tanbi serta tia sinumbatan bi atawa sujud tanbi tanda itin ai pagkahagat tibi tu Allah Subhanahu wa taala ni ande mikian elaw kiamatin ni surga na duk ni alen arka ne ga kedauhan tibi ga kita tibi subay gua sababan inakahan kita na kaulamaan tanbi amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bistararin dok amban Allah Subhanahu wa taala kahagat tibi samian sababan amban kahagat tibi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini me manusia ini sehapat neto keto adne si Allah Subhanahu wa taala sababan amban pagkahagat dehat jabangnya ina kasi saban siga ilmu ga takita wede suwe kinahagat wede sababan pain nian ilmu na kasele pagge Quran mga kahit samian dok hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia, ini sapap ni manusia, duk ini manusia keto anaman Allah Subhanahu wa taala. Duk ini manusia sapap ni. Hetinan untung dan nagperuntungan sa hadja untung sapap, untung taabot sa law kiamat. Hetin aman Allah Subhanahu wa taala. Sababan ambanin ni pagkahagat de si ilmu ga hetinan tikitiwe de magjata duk buya matari sa amin. Nus ko ito may kipungtin sa agama Islam. Itu mawdu dan biku itu pasal alam al-barzakh. Gene bisaraku elo dunya hinti anet hati wa tibikemon. Duk demikian elo akhiratin dar na tibisara wa tibi ene surga duk narka samian dar na tibisara wa ke burhan tem bisa ti asia parangan. Alhamdulillah bakas tege tibi dar na tikete etiran ni ada saya maka kasigite bi samian kahapan surga induk samian kalatan narkain. Demikian bisibisarato Esing binisaraku itu tuh pasal ini alamul barzakh bang ine heti ine nan barzakhin nian duk bang ine ke eluman melai dalam alam barzakhin samian pagi inin alam atau idin lahat kue di sedunia hininang wallahu Subhanahu wa taala sikite bi pagi kue te bisramian hininang wallahu Subhanahu wa taala lahatin atas telu parkala keisa tinne darud dunya wa darul barzakh ubus wa darul qarar enes elo kiamat samian ubus nanti bi ine heti barzakhin bakas tabisara ko namian hetin bangsiyakan ene mian al hajiz bain shay'ain ene pinne mian elig si antara due hetinen duen ginis heti si ine atau anu ine ellet si antara ini dua lahatan samian ini pinte si antara elo dunya keluman si elo dunya do keluman si elo kiamat ni ada buat keluman ini ledi lem alam barzakh samian ubus si kedua ya kanen heti barzakhin
pagigay kitahan te bang eko bisara dembo mian pemetinan ko seluga so bang si Sara dok pinipilit sa asal si mian benal den bang inenan ni pinain barzakh gania sedi pengen iye atau gania sedi kepolean ne melingkan ene dalam kubur bang alam barzakh de pinain enen pine kubur niyan kubur samian en etinen barzakhin ubus itu metusi binisrata ko ituhin pegge etinen ini betuen lahat si antara selet dunya ruk akhirat ubus pemante biko bang ini lahat atau bang kuing lahat melai dalam kuburin bang kuing lahat meli dalam kuburin bang kue ke metu si dunyahin lai ke peghinangan luma duk ke pegbohan me sasakatan ke pegbohan me zip me semmek me kitiriwan sabian atawanen bang pegi-tegite bang ni akinubur yesa kabisa doagen manusia dan buat akinubulin iligpitan peruk hatinan dinding hali samian ubus mian ilanuhan peruk bulak ini hawa kesekutnen ubus mian pamante beko bangsa inge me kahalan lay usa sinin yege me kasari bisarat biren babu Allah subhanahu wa taala mengetawan iene lahat dalam kuburin bangsa inge sumagua makasari bangaka Allah subhanahu wa taala pinni samian nakita linhut bisar Allah subhanahu wa taala banggay sabtaaka wa Allah subhanahu abangka taaka wa Allah subhanahu wa taala taaka wa nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakita linhut bisar nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sinin pamantabi ngaka nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal klaro te yene lahat dalam kuburin samen hantang nen pasal sini patu nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikit ang hadis ne yemen etinen lahat dalam kuburin yemen lahat elet dunya ruk el akhiratin samian kuinge tabalik webi ene kabtangan nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pasal ini mian lahat dalam kubur atau kahalan dalam kubur samian bin nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qabru yani pinne kuburin atau atin ene pinne alam barzakh le atau alam dalam kubur le duweru bagaimana tu si dunya eka manusiain bang mabaya bang kepanasan etinen magdewa mian luma atau magdewa landung kayu samian atau magdelem luma ni atau anin bang ni Amerikon ni luma ni magbekel lunduk kekendelan atau ani sa bang kehegutan etinen magbekel lumina magbekel lum heater atau ide samian peluas duk etinen kapanas-panasan duk kehegutan atau anin ina kabayaan ne sarang-sarang ina kaban na samin tihin ng ene yene metusi dunyahin samian wa manusia ale melingkan bang sa dalam kubur may kepong tinang sa Islam atas dua perkara dukel lubad dalam kuburin atas dua perkara kahalan nen manusiain bang ne pinele perik dalam kubur wallahu su'a awe wa manusia ini melumin pine etine mole ne tujuat hadrat Allah subhanahu wa taala dagigat pelau kiabatin ubus pinela iya dalam kubur pinela iya dalam kubur yemen peme tenanihin pegi asabihnin ng Allah subhanahu wa taala etinen ene kuburin alamian mian subay sabihan palabi ang banene latmian atau ene kubur mian nubus kuinge kahalin lai luha makazari paghinangan luma makazari hetinen pagge palumenganan ko metu silunyahin tuan no kabean no sa enen sa amen ine kabean no bang kuinge yene kahalan mele keluman mele dalam kuburin sa amen bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Yan. Dua kuburin. Dua keeluman kuburin. Dua keelumanin atau kehalanin dalam kubur atau banglain ng manusia dalam kubur sana. Kaysa bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang manusia in lain dalam kubur
Pinetek kane mian tinan wa amel lumin pinagbilang kubur na sa amin kitekahanen atas dua kahalansa. Dua hetinan kelumanen. Kaisa menggay kubur nen ngagad iya sa amin yene kahapan bentel besara imma rawdatum min riyadil jannah insyaallah bang panisab saya hetinan kubulten di ngagad kita bisa amin pagtabot timlay delem ne etinen kahapan si kita hindi man Allah subhanahu wa ta'ala yene pinne dembuwa ne pinne amban me'lame hininang Allah subhanahu wa ta'ala dembuwa na amban me'lame atau pidju atau pinte sa miyan miyan labud amban delem surga dumen payen pinte hetinan yene miyan surga ariya surgain dumen pe miyan kemon sumeguwa amban atahat atau pinte ngedo nilay amban mian higad-higad ene surga alay pinalesa na Allah subhanahu wa ta'ala sika ulit dalam kubur yan kubur nun walhasil kaisa lahat kaisa kahalan dalam kubur tinen dumen hati ine sikut dumen hati kalaatan dumen hati inaruk ine sumegua tinen surga ni amban Allah subhanahu wa ta'ala surga naman Allah subhanahu wa ta'ala bisan manusain lu pinagtambak-tambak si ida siya dinding halinan duk batunen duk bulak dan sama didik-didikan petinesek wa may amel lumin sa amin pagbulihin sumagua paghangkanin lipen etinan pangubulyehin lipen ne etinan liang nen ga na niya lai dalam bulak iya hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala siya inshallah bang mu'min etinan magkahagat tujo Allah subhanahu wa ta'ala yan manusia alay ine kubur ng hati iye magkebigsanaan sumegwa magkasanyangan iye lai dalam kubur na sa amin bisan dendang-dendangan kanya sewe-sewe nila dalam kubur le rawdatum min riyadil jannah dumempay yan nila surgain sumegwa pente kume garden ni atau kume elemene sa amin miyan kume miyan hikadikat ni sumegwa ang dalam surga na hininang wallahu subhanahu wa ta'ala si kedua kealuman dalam kubur au hufratum min hufarin niran menggesab yana kubur lay tigitete angkan pinapiin manusia memitin dalam kubur na bulak du palihan din miyan ilipenan ne do hatinan pinapihan dinding hali nerok yan kemon lain na dalam bulak ye ubus tala na manusia yan may gani tigitete na ine sumegwa pag ubus kuburin hatinan lipen na lain dalam kubur niya gaane inambal na hetino manusia melum magasdungo bolele ine pinetek wallahu subhanahu wa ta'ala sihin atau ine hininang wallahu subhanahu wa ta'ala sihin pinaagat atau pangagat Allah subhanahu wa ta'ala sihin siya ine kumurna lay dumen hetinan ine dumen keluhayahan dumen tu dia tak katri dumain dia tak siya dumen dia tak dalam aircon dumen dalam inaruk ine sumegwa dalam ebut manusia alay au khufratu min hufarin niran sumegwa yan hupralay ena yan elwang palihan ere manusia alay hupratu min hufarin niran dembuwa ipinta man may elwang hininang palihan ene pengubulan manusia alay pemisan manusia alay dumempe real ene melelem narga ajan namin sumegwa amban me etinen ke mian luang-luangan de amban dilem narga ajahan ene luang lay hininang pangagad manusia alay pagagad wallahu subhanahu wa ta'ala si manusia yene nagsukuduk iyahin tabot ni dalam kuna sa amin dumen ine dumen dalam luma dumen dalam aircon dumen dalam metinan dewa kayu gani apasendungan sumegwa ine mian hupratu min hufarin niran ye dalam nene luang mian sumegwa dalam luang lay ebut etinan perihanen waliyadu billah ebut palihan na nus inin ilmul ghaib eten gate kitetebi pegge mi andelem kubur yang gate kitetebi sumegwa kagad tebi pegge manisarahin mga kanikitahin bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hangkan suwe bisarate bisamian hangkan suwe bisarate bi mi an kahalan duk ayan keluman manusia dalam kubur
pangagad manusia, pangagad Allah subhanahu wa ta'ala si ipun ne, etinan pinalabay ang mandalam kumur, pinakelo ang mandalam kumur atau aram dalam basah, yamin kelumanen. Menggay kelumanen, luha tamanan luha, hap tamanan hap ne ang mamatusinunyahin, menggay sa laat tamanan laat, duksikot tamanan sikot, yene, miyaan bang umasik, yene manusiain, pisi dalam kurmian ni. Ubos, tagsikisainin lang si inin, ikame manusia, tagya ilmul ghaib duminisrahin, niya me pirak amban me manusia, gay kahagad si bisrainin. Gay kahagad si bisrain, hetin ina menggay makagad din. Gay kahagad wa niya siksa dalam kubur. Dana bisrate mahapli inshallah bang pain kita hetin ini lian yeke pemetekkan Allah subhanahu wa ta'ala sikitehin bi inshallah dalam kubur tabi etinen riyadun min riyadil jannah paiga apel kiamatin. Sumegua niya me manusia me pirak amban me manusia gay kahagad binisara si bisarainin au hufratun min hufarin niran. Gay kahagad etinen ine tanda den etinen me manusia tu etinen mek mungkin siye nagingkar siya si me yana me kaulamaan etinen si me ahlus sunnah wal jamaah ni sarap na yung bahasa niya manusiain niya alay pinakalumu Allah subhanahu wa ta'ala balik dalam kubur ne ubos siniksa niya pinasiksa lay dalam kubur ubos niya me manusia menggay makahagad lay mian awe gese kahagad dumen me tirak amban sidaruk sila sumagua etinen nguntara si madhab ahlus sunnah wal jamaah gese kahagad wa niya manusia wa niya siksa atau niya keluman dalam kubur dok bian bagas maghapin si aku tuu simesawe aku tuu bagas story samian mian asal bennal pinne ina pekeu pin bagas story kami samian ina pekeu pinne we pinne manusia in pinne samin magnapsu we manusia in pinne magsambahyang we manusia in naghinang ina dunya na ina si bisranin sabihan bubang keu pinne mate asal akto at kagbisar kami si pagharap-harapan kami sabihan bang keu pinne mate ledelem bulak menjiri bulak na keu pinne menjiri tabi aga ne pinne ina tabi asambat masarabin dana ina ga telesanu ga niya ga ne puas ne ga niya ine pekeu pin ine pinahinang nun. Ngayon, lembu ang banme. Gade kulo me nambong, peggepin tewang magsambong sa amin, bupagyan na me Arab do sa amin sa Bisrain, miyan gade kulo nambong paano, dumen ko si ine, dumen ko si miyan oras peg-diskasan, sumegwa ko, miyan bisan sayen, miyan sumay kita kahagad si Bisar Allah subhanahu wa ta'ala si Bisar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luun na niya sumagwa pag-ikita tingko pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala duk pinipuli magdalam kubur miyan sumay kita hetinin magtagama tinalaw hadja tudyo Allah subhanahu wa ta'ala duk tinalaw kita hetinin manglain kita dalam kubur grasa wa sawete ita man tibisarahin naga naluto ma bisara kamin sumagwa tedda ko ang bisara na lelai samihan hetinin niya manusia saya ni itikad din. Saya ni itikad din. Hangkan negay maghinang pinta sa amin pangamlagan Allah subhanahu wa ta'ala. Dugay nuhot yan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagibano siya yung pangmatay tamani dugane. Itinanggaan niya magsiribalik magdalambulak. Magdalambulak gaan niya. Inainagana teles na gaan niya. Puwas na. Itinayin na yan. Itinayin manusia magmungkir atau miangay siya magkahagad si Bisara. Yene ko te bisara ene delumian etinen siksa ebut lay dalam kubur etinen hinang wallahu subhanahu wa ta'ala sike mian penugat ayahin wal yadu billah tagi amman kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus ina discuss den pinne bang upama wa pinne bennal wa niya siksa dalam kubur pinakyalong manusia in dalam ebut atau inazab dalam kubur mian awa Allah subhanahu wa ta'ala bang pinne payaman tibi
Bang pinne piu kita dalam kekuburan ngokos kokos te manusia yana bekas semetian. Wa ni alu pinne pe kokos te bi. Ni alu tikidete bakas ebot lu dalam liang lei. Dok ni alu bakas lai me matarik yana etinen yana me ni an tukul atau yana me tengokol manusia dalam Quran benar kasanam lei lu pinne tikidete bi. Dok niya pinne lu me sahabin me kasewesewehan ngali kasia dalam kubur niya lu pinne tikidete bi. Etinen bisan pinne peman TVP kuito dalam kubur lega pinne lu pinne tikidete bisamian. Iyo duwahi lu etinen iyo lu kubun erumen samian gania usa-usa asia. Neyan hangkan sige magkahagad. Sibe magmungki rehetin na esime yene me. Keluman dalam kubur samian niya kahapan dok niya etinan kalatan. Kaya sab say en pin nagay pin magbak kasi sibisan paman tuwi. Sunaguwa taman miya bisrahin bangkit bi ahlus sunnah wal jamaah may kapungutan sa agama Islam ga dapat asal suway kahakat tuwi. Suway kahakat tuwi ka eman bisara nabi tuwi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang hetin ang kita biga tikite tuwi. Gania to may bisra hetin may ko bisra magbungkir mi an ga tikite tuwi bagkas din bisan do paman tuwi. Sunaguwa etina amban kawas Allah subhanahu wa ta'ala gayan pinaine gay pina kita sikita ina alumin sunaguwa asal bedna liyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa gay misara iyaruk enek kinabayaan ni samin bayabiyane belingkan bangyang urung bisara bangyang misara samian sime sahabat ne sime umat ne kita bersamian amban ini amban wahi etinen ilham Allah subhanahu wa ta'ala tujuiye mangki misrane makin tawa bisranen walhasil ga'nya etinen niyan pagweruwe asal benal bisranen ubus pegaito bisraten be pasal ene kealuman dalam kubur etinen pasal kalatan dalam kubur asal benal etinen ene men bisrahin bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min samian dok balik ku tagna bisara yene pikite bis ayat Allah subhanahu wa ta'ala si ayat Allah subhanahu wa ta'ala ubus bin Allah subhanahu wa ta'ala ire tagna bisrana mian bin Allah subhanahu wa ta'ala mian wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin 'adhim bin Allah subhanahu wa ta'ala ubus bisuru وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Pesuno siketel lupin Allah subhanahu wa ta'ala وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Us inin may ayat asal sarih ted asal wadih tampal hatinan sikite bibisara Allah subhanahu wa ta'ala. Ketin dalam kumur inin. Dalam kumur niyan gana pagdorwati bisan pintege kita tebi sunaguwa pag Allah subhanahu wa ta'ala ngakahan kita bi na subay kahagat tebi dok asal subay hetin bisarate bisanian ine tagna pin Allah subhanahu wa ta'ala nahnu sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin adhim pin Allah subhanahu wa ta'ala song pinne siniksa wa ikami yan may manusia ay naganta siniksali waliyadu billah kita insyaallah bang tulis kita begitu siksa insyaallah may apeko tabi Allah subhanahu wa ta'ala may an siniksang lupin na siniksa wa kami bin Allah subhanahu wa ta'ala min duwe siksa thumma yuradduna ila adhabin adhim ubus ketelulen pinne yan siksa sa ilaw kiamat yan sajjad siksa sumego sa ilaw kiamat ne pamante pero yatinin yung may kaulamanten bi hetinan petek ni siya parangan sumeguwa hetinan mas hetinan ine tao siya manako ene meno amat sa hetinan ta'wil di atawa pe patambal sikite may ito miyan pinallahu subhanahu wa ta'ala sanu'adhibuhum marratayn inasab pin ni siya wa Allah subhanahu wa ta'ala min duwe ubus antag adab min duwe hinto sikite bi antag azabin antag adab min duwe azabin kaysa sanu'adhibuhum marratayn yan siksa tu sa dunya telas sa manusia may lumin
pineles sa si si baran na duk sa nyawa na magtangen pe, tinen niya oras na to sinik sa Allah subhanahu wa ta'ala, tusi el-dunya pe. Kaysa, marratain si kedua azab, pineles sa Allah subhanahu wa ta'ala siya, atau inazab Allah subhanahu wa ta'ala iya, marratain azab le dalam kubur dalam alam barzakh. Yene ko azab tebisaramian, tinen imma rawdatun min riyadil jannah kuburin atawanen hufratun min hufarin niran. Yani pangazabihin ebut palihanen ebut etinen pangadiya wallahu subhanahu wa ta'ala yene azab sikirwe. Summa per Allah subhanahu wa ta'ala thumma yuradduna ila azabin azim. Ini azab siya kiamat na sikitel azab. Walhasil azabin siksain pedesikbit Allah subhanahu wa ta'ala etinen tu selo dunya sikisa duk kedua dalam kubur, duk ketelu si Allah kiamat samian. Lubus, angkan gay kita menjadi gay kahagad, gay kita menjadi gay kahagad, ga dunia man kita bimag-ilmu etin and tunain, ga niya siksa dalam kubur ga. Sumagua, niyan si kita bilay, si kulay etin and ko pemesa pun haja sebaran ko samian, kau haja pinte sabian sumusmude, niya pinay magangan-angan pinain ga dunia. Gana niya tin meguna pagyabang kita mati puas ngaru nagai gai inin bisar Allah subhanahu wa ta'ala inin bisar Allah subhanahu wa ta'ala ubus per Allah subhanahu wa ta'ala pesuno wala nudhiqannahum min al-adhab al-adna dun al-adhab al-akbar ila Allah yarji'un. Ini nisab pesuno nga kasikite asal ben natin asal niya bisang gati kita asal niya alay kisigpitan ni alay kasigpitan dada bisarati ng kaluhayahan lay insyaallah tinan ko ati bisaramian na sumagawa lian tabi kasigpitan ele medalam kubule ni alay kasigpitan ato siksa pangagad wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia tinne wala nudhiqannahum duk pelestan kami rupin si so rupin pelestan kami si Allah subhanahu wa ta'ala amban ene me siksa medikiin duman pe siksa merial atau mehjehin ubus dunal adhabil akbari pinda siksa Amerikin terus antak siksa inin yana siksa tu si dunya duk siksa dalam kubur siksa Amerikin tu siksa si dalam si dunya duk siksa dalam kubur dunal adhabil akbari la Allah merjun dunal adhabil akbari adhabil akbari tabut cellau kiamat tabut cellau kiamat la Allahum yarjiun kau manusiain per Allah subhanahu wa ta'ala bangke pelesahan we kami pinnek peneke tusi selo dunya tinan ke pelesahan kami samian tinan ene kalaatan atau kesigpitan atau samian siksa amban kami kau pinne niya sawan ne pinne pabalik tuju kami bin Allah subhanahu wa ta'ala manusia metuusi dunya in samian bang pe elum magtangen pe baran duk nyawan in samian ubus دون العذاب الأكبر لأن ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الأدنى si dunya duk lay dalam kubur samian ubus ine yen dunya amali dalam kuburin dalam barzakh ine kitekhaden lay ebot hininang ene ko tebisakemon ne pinti samian ne siksa lay tebisara niyan naman wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumena japid sa dismian pag ibn Sara ko to mo adu hadis niyan kuburin hininang si kao hininang si iyan manusia manggi makagad lay si iye niyan etinen duman inarok ina sumagwa ebot liang le atau ebot luang palihan nagi samya etinen ipiniksayahin nomos dun al adhabil akbari duman pe ipin azab dehjehin etin azab majin antag yene les ilaw kiamat ubos pin Allah subhanahu wa ta'ala ina song tubaha bisarahin mian saya bisa nepinte kwe mian tembus te bisarahin pagi udah guru te bisong etin ang tamang urung sikit mo atarahin mian per Allah subhanahu wa ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su al-adhab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا تبوس بن ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب تنين من الله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب تسئتنا
mian pemintangan tu pemintangan pemintangan sa mian yasi zaman Musa ruk Firaun etinen meg bono si us arak kesigpitan sine kesigpitan mian sine kesigpitan Musa alaihi salatu wasalam eten mental bisa kay makato subay mian yuro me kurhatan di bekas hatur me kisaras koruk iten me kisan de bisa me kisan pasal me kesulam biato dengan perangan si betul bisara tagsamian kesigpitan Musa katek wahyi Allah subhanahu wa ta'ala sihin etinen sa waktu si magbono lai ni andak ni etinen pinelubak si iya tungkod din si buhayin pinawus magpihak buhayin sa amian pag-inapas na siya Firaun duk sundalunen atau may bataanen paglubak na sa amian si buhayin etinen manjari magpihak buhayin sa amian ku katawdil azim ku epuno sa amian hadjahanen tawus paasik siya etinen supaya hadja siya lubit pa siya mandam isiring kepak ubos mian lumigpas siya sirengkepak paganti Firaun duk mian bata ng nilai dalam tengah-tengah buhay mian paglain siya sarang-sarang lain siya kemon dalam tengah buhay mian pinabalik ni Allah subhanahu wa ta'ala yene buhayin sa mian serta etinin mati ni siya mati ni Firaun duk bata niya minutin sa mian ubos ayan dan Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat isi ayatinin wahaka bi ali Firaun suwa lagab etinan maghapan po si Firaun si nagtutupa si dunya yan si nagtutupa si dunya dumempen dalam kubus wahaka Firaun biha wahaka bi ali Firaun suladab tupa si dunya sa amian tekite tekito ang manusia induk takano ang manusia induk sampai kita bekituhan te binikuito asal pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala siksain po Firaun ni antupa si ladunya sa amian duk maiyan na minutihin wahaka bi ali Firaun asad al asu waladab yan salatlak ni pidda sa amian siksa atau amin eneme yan pinetek ka uton sin ini pinetek ilam po Firaun duk may bataanen yan yan siksa pinuga ini pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala tu siya ladunya ubos taglepin ni siya dalam kubur ni annaru yu'raduna alayya guduwan wa ashiya Pagkala siya dalam kubur dan hati dalam barzakh na siya dalam barzakh na siya yan manusia yan mian Firaun dok menurut Firaun lay annaru yuraduna alayha yan ibutin la dalam kubur na siya guduwan wa siya mian sari do ete bental bisara elaw sagam sumusukop sa amin gana niya bekas katala dan menebut antak dalam kubur siya atau dalam barzakh siya samian. Umus pin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma taqumu as-sa'atu sigatellu adhab wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-adhab. Pagtabod na sila kiyamatin sa dini sab na ini pinitek ka ni apinasik ni Firaun duk yene me sewenen nagdalam si pedi ine duk besat jihad jene siksa ini pinakakal ni siya dalam ebot salama-lama wallahu subhanahu wa ta'ala. Walhasil, telo siksain na kimunti siya kang Islam. Etinin telo siksain, siksa to sa elo dunya niya sabihan, etinin pinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala si may ipun supaya Allah berjiun, supaya niya pimintakan kau pensemikil etinin pabalik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos si kedua siksa dalam alam barzakh, eti manusiain elum, etinan lai dalam siksa etinan gap etinan si kiamat dunia kiamat yene dalam alam barzamian lai dalam siksa manusiain si ketelu periksaan manusiain etin wallahu subhanahu wa ta'ala ini lai nitabut si kiamat yene yan pin Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab tibisrahin tu Fir'aun hadja sumegua bang niya pente maghinang ko Firaun lay duk manut yele hetinan gay magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala yayen hetinan perwatain tabot sila kiamat manusia ko ito niya maghinang magiitikad ko Firaun lay sa amin gay kahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala atawa genuhot si hetinan agam Allah subhanahu wa ta'ala nasayin tumitakan tabot sila kiamat asaddal adhab yene sa jihad jene siksa Ambar Allah subhanahu wa ta'ala tinitat tapsi dalam narga jahannam manusia alay tinikellum gene mati selama-lama. Ubus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kanamba amman si hadis
si hadis si Anas Duksi bin Mas'ud قال بالسرى سيه مئان بن بالسرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الموتى ليؤذبون في قبورهم حتى أن البهائم لا تسمع أصواتهم. Ini besar Nabi Muhammad SAW membandahkan bisi riwayat Bukhari dan Muslim di Mujmal Kabir nian sebenarnya tadpin Nabi Muhammad SAW le dalam kubur manusia le dalam alam al-barzakhiyah dalam kubur iya bang ne manusia ini penne memetain penne bang ne manusia mati sebenarnya penne Nabi Muhammad SAW asal siniksa penne se dalam kubur dia manusia ini bang pen manusia ini gantak kesiksain etinen mian manusia pinte mengge menutsi wadi besramian ne Allah Subhanahu wa taala kuenge periksasian sampai penne ini me binatang-binatangan sedi amban manusia bang ne siniksa dan lune ke eggas etinen mian ini bin lune ke mian eggas ineggas le manu dalam kubur le lune kasi hetinan mian kinakal duk eneme kakakal magkakal eneme malaikat bagalam mengagadli sa aman nagbo si kakakal ang madalam narkazhanam hetinan inano siya kinakal siya pinapog siya ina na sa aman siksa ubus ang bansawan bangtek kasiksain siya hetinan ketadian magkilahap manusia meri dalam kuburin ubus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalhangkan ben nalgana epekdarue siksain lai dalam kubur niya yatinan luman manusiain bisan lupin na binatang yan may turata bulaktuk binatang bang na ilubak manusia dalam kuburin bang na siniksa manusia dalam kuburin asal sebenal pedne takale wede binatagin enek kilahap ni nato solanin sa amya melingkan bang manusia aduk jin ga pinakale si manusia sa amyan wallahu subhanahu wa ta'ala suwala ini pelas suwala lay ini hawa perdi dan duk ini hawa basak dan duk ini hawa laat nen melingkan bangkemon me binatang-binatangan si waktu manusia ini siniksa sa dalam kubur sa amin kilahap dan hawa peles dan duk hawa keperdian dan duk hawa laat den sa amin siksa den takalo me binatang-binatangan li sa amin yenis wala rin nangkan mian ekka bisara sa amin tunga kasigit bi bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ikwat kay bisara ko mian bagi ilmul ghaib itu so magwa bisan ilmul ghaib etinen makazari bisara ti mga amban kabtangan Allah subhanahu wa taala duk kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etinahangkan ko makara misrani ubos sinabusan ng kipungtinan sa agama Islam sine manusia inadab dalam kubur lay soalin to sine manusia inadab dalam kubur sine manusia inazab dalam alam barzah samian ubus ti adu me kegurhan tendi mian akan daru kitibian inakahan kitibi manusia inazab lai dalam alam barzah dalam la semela si elum dalam barzakhiyah alam barzakhiyah dalam kubur de si atas telung ginis manusia telung ginis manusia kaisa inazabu Allah subhanahu wa ta'ala atau keluman yang lain dalam kubur nasamian lain si elet etinan keluman si alam elet dunya ruk ini elu akhirat si atas telu perkala manusia siniksale kesa panagnan lil kuffar ini manusia asal gated magkahagat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala nagga ini manusia nagga assignment tujuh Allah subhanahu wa ta'ala kafir dan kuffar iyan kahalanan dalam siksa selama-lama dalam kubur sampai hetinan yan tani'an law kiamatin umus wal munafiqin lil kuffar wal munafiqin tuk ini manusia dumen kafir subagua tiyaw tekam ine pagbiddaan kafir duk munafik nganser ko kam ubus ambat hetinan mian nansiran me gurutin biti adusia nuat sakam ine pagbiddaan manusia kafir duk munafik itu soalin mian uru me kuruhan tan bi ambat siya kahan mian akhan daru kitibian iyan mian
mula-mula siniksa manusia dalam kubur, dalam alam barzakh, kaysa ini manusia kafir. Kafir, itu naga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua manusia munafik. Manusia munafik. Manusia, soal kun, sebagai ketahuan ko, sebagai miyan ni, bisa soal kun, betar ko soalin, miyan ini pagdidaan manusia kafir duk manusia munafik. Siniksa ila dalam kubur atau dalam barzakh. Si ketelu, ini sedih klaro. Si ketelu manusia, ini, manusia siniksa, si dalam pekuburan ni, etinen si elet dunya duk elaw kiamat, yede sepedi-pedi de siksa samian, subay duman dunal adhabil akbar, duman payan pin na siksa amedjahin, subagu asal masin etinen siksa aman Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah, mangbangkit eligan ne, amban me siksa lay, si ketelu hinapusan, yene manusia, mu'min tuju Allah, magkahakat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiguwa wal usat magmaasiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itinan Muslim. Muslim pe mu'min pe sumiguwa magmaasiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito may kipong tinihan siya kang Islam. Bangyepin telil kuffar. Kuffar duk munafik mura-mura hetinen mian manusia ina tawakulang mga banpinte. Mian kita may anak iyakan atau pinte may anak sukme dari bislate may no sume kita pinte ko ito iyakan gani aluan ban kita ang mandasilan iyakan pinain mian tekelete bi yu pasek siya ka makafir magnasar atau mag-Christian gani mian sume ko dua perkara ini dok kekanen dok dan buah ini nasaga niya. Ubus si kedua, umbul dua, munafik niya na manusia. Amban kita mayakan asal kekahan aek kani amban manusia magmunafik. Ubus si ketelu asal kekahan amban manusia bangsayakan. Bisan kita magsambahayang, bisan kita magpuase, maghaji, magzakat, mag-ina sa amin sumigwa magmaasya. Ining kekahanan manusia in magdalam maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Na inin, manusia. Yayin atas telufar kala in manusia siniksa si dalam kubur. Amen kabisar Allah subhanahu wa ta'ala. Duk besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in. Umus, inabinin, niyan eted siniksain tagna-tagna magkafir kulang do. Awe, etinan niya magpari, sabay, nakuni pinte bedang buwan, ruga doon teno sa amin, so Allah alam, sabay kulang, okay, magkasari, sabay kulang. So may guwa, may pisi, magmunafik, kane, ka kita aban mong sayakan. Si ketelu magmasiyat, asal duman sabay tamanan mekain sa amin, manusia, anak iyakan, magsumbayang, magketinan, maghaji, magpuwasa sa amin, sumiguwa, din ang maasiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito, may manusia, tabot, dalam kubur, dalam alam barzakh yayin tinang kahalan ng keluman nila dalam awe pinalesa wallahu subhanahu wa ta'ala siye yene kahalan dalam kuburin duk emen kahalan nen si kaysa manusia magkafir duk si kedua manusia magmunafik duk si ketelu manusia magmasya tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Puas ambanyan may kipunte sa kang Islam magmaafkam si ako bisan teddo ko waktu kaatuan Abu Hidadin, duk kaatuan Abdurrahman, duk kaatuan Azam, kaya mo nika ampit tegang tanong urong mga tanong ko ito to, miyan itinin magmakam siya ko, magpampong ko tuju Allah subhanahu wa ta'ala, miyan sinibisarali, masimasi asal pag-iakulay kamali na salgana at panghedi ko, kamali kung masimasi na hadya sumiguwa ng bawa Allah subhanahu wa ta'ala mga mapsime, mga punsime, kasaan lay, duk demikian magmakam tuju ako, miyani teddo ko itinan waktubin sa amian, duk kinapusan den, nagtabang kitima ko tuju Allah subhanahu wa ta'ala, bang pa ini sa bitibiga, sakup, yene amban yene grupuhan manusia, taazab tabot dalam kubur Allah subhanahu wa ta'ala aban telupar kalamian, puas billahi, may nagkusikaan duk salam, itinan yene pagkinalihan tebi kemuetu sampai siyaw, kiamat insyaallah dalam surga yene assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.